i-Martian Marsh ihlangene la today bezothi ama-illegal ukuba khona kwama-illegal foreign hijackwa kwamabhilidi uhulumeni akakuthathe njengane-state of emergency. Sis Jacinta ngoba senjani? Siyaphila mfethu njani? Siyaphila nathi. Namhlanje nizothi cha uhulumeni lento le hayi sukumele akake kufanele kuphakama amasosha aphakame kubonakala ukuthi yinto ekufanele iphuthunywe. Buka nje abanikazi be-country bona bahamba lapha bekhululekile yabo bona benza imali ibona laba thina abanye siyahlupheka and i-country yethu iyahamba nje phambi kwamehlo ethu and I think into ebhlungu nako konke ukuthi sesihlalile nalabantu sabamukela isikhathi eside kwaze kwabukeka ngazi ukuthi makukhona into esishoyo ngakho ukuthi bahambe sine sesirong yabo kanti awukwazi ukungena ezweni ufohle kahle kahle bese wena futhi uba nemithetho edlula labantu abahlala la yabo uhulumeni wethu sesimdedela isikhathi eside ukuthi adlale ngathi yabo belokhu besibiza xenophobia kodwa siyabona manje ukuthi thina siyashona nje siyaphela yabo and bezokutshela ukuthi asazi ngani ukuthi ubugebengu benziwa abantu bangaphandle njengamanje kunama statistics ayinqwabe engawasha atshengisa lokho kodwa phekwa lokho isigebengu sala eSouth Africa isala eSouth Africa ngesithatha impahla zasigodwe ngelinye ilanga sowenze usogoduka siphindele sekubo sesibulala abantu phekwa lokho isigebengu sala eSouth Africa sinama documents nobuso babo nama fingerprints akhombayo ukuthi wena usibani wasibani wazalelwa kephi labantu bokufika bafika umuntu la enza ubugebengu abona ukuthi umphathi usuyambona usumbonile ahamba ashintsha indawo yohlangana kwenye indawo abe isigebengu sakhona njengoba ubona nje amabhilidi hijackwa kanje mawucabanga wena if bekhona uhulumeni oserious owazi kahle ukuthi ibhilidi nebhilidi ngifana ngabe nama tenants abantu abanamaphepha nama documents kube nelise evumelayo ukuthi uhlala isikhathi singanani if bekhona into enjalo ngaba sikho la but the reason khona ama hijack buildings because kunenqwaba yabantu abanganawo amaphepha efana ngaba bekho la abakwazi ukuthola amalisi lawo bantu ngithi so kufanele kwenziwe njani kufanele bathole kuhlale kwena lamabhilidi bahlale bewu4 bewu5 so umuntu kwibuilding efanele hlale abantu awu10,000 hlale abantu awu50,000 ngoba maximize profit uhulumeni wethu wenze njani lutho leli bhilidi azangali own njalo lo muntu wangena nje wakhomba abantu ngebhamu wathi ufuna ukuthatha leyo nto wathi ufuna ukuthatha ibhilidi so sisenkingeni enkulu as a country and we need to sort it out and ngiyabona ukuthi uhulumeni wethu hayi angeke uzosithatha serious ngoba nathi asithatha serious mawubizani base South Africa uthi abezomasha babone ngazi ukuthi nje uyahlanyela wena ikhanda lakho yabo noma bazothi hayi siyasaba umbuzo engihlale ngiwubuza ke ukuthi njengoba manje nje angithi wena njengoba manje uphume ne-equipment yakho kanje uyiwokhele nje la ngithi uyasaba ngithi ya kunaloko usho ukusiza ngani ngoba vele siphila impilo yokusaba uhlele endlini uyasaba uphandle uyasaba umasho uyasaba hlezi akuyona impilo kodwa le everywhere la ukhona uyasaba nje siphila impilo yokusaba nje yabo kodwa kungcono kusabe thina ngoba if usaba ingane zakho zona kuzoba njani ngoba kusazoba worse it's going to get worse so it's up to you guys to decide ukuthi are you standing up and fighting or are you going to let your children do the fighting thina kabanye asifuni ingane zethu ukuthi zilwe nabantu bokufika zivalele amathuba ngenxa abantu bokufika zifake kuma drugs zonke nje lemkhuba lekhona sifuna ukuthi sizwakala ukuthi sesikhathele and siyazi ukuthi uhulumeni wethu naye unegebengu phakathi kuzona ibenefits akubona labantu bokufika nikhuluma kakhulu nango president wethu as an individual ukuthi ezimweni eziningi so many issues abekhona akabonakali mhlawumbe ezongenelela ezokhuluma lo kusho ukuthini ngawo president straight no mina namhlanje ngiyeke ngabuza umbuzo ukuthi khona yini wakambona upresident makuthiwa khona icrisis angikhuluma kuma phambi kwe-TV ukhuluma ngeCovid angikhuluma ukathenda ama events or ama functions okutravel asisi kune crisis namhlanje kushona izingane uye nje emndenini uyothi mndeni sikhalisana awakubona wena lokho emokumbona upresident wethu kuthiwa nje nayi itragedy mhlambe kwenzeke kanjena kulahleka impilo khona ama floods angikhumbuli nje ngimbona kuthiwa nje uyena hands on uyowenza show ukuthi abantu bayayithola ingqalazizinda or bayalithola usizo akanaso shame isikhathi sethu president wethu bandla kuyadabukisa and okudabisa kunakho konke mina ngiba newari ke mase ukuthi umuntu usenza itheme yakhe yokugcina ye president ngoba lo muntu usesenzela usaqoqela into zakhe nje naye lungisela ikusasa lakhe mayifuna ukuhamba ngayihambela
abesebhishi thina siqhubeke nenkinga ezadalo yena by the way. So mina I think nje i-approach yethu nje la e-South Africans especially le yokuvota kumele nathi sicabange kanzima you know sekuvotela abantu ngoba nakho siyabathanda kayizekani ukuvotela umuntu ngoba niyamthanda ayisasebenzi leyo nto ukuthi nje ngithanda inhlangano ngithanda inhlangano yami ngithole ilokhuza amasaka erice nani ikhansela la ngithembisa ukuthi ngizothola lamasaka ngizothola sesibonile ukuthi leyo nto ayisebenzi sesibonile ngithi ukuthi umuntu engena ayinakela abantu bakhe mhlawumbe nina senimvotelile seniqala phansi niyakhala ngogesi namanzi nani kodwa nivotile kodwa niyamthanda kodwa nithanda inhlangano kodwa nithanda ama-food parcel hayi ngeke ama-South Africans nawo ayithathe serious manje no ayenzi sense leyo nto votela umuntu ombonayo ukuthi uya-acta wenza into esiza e-South Africa ebeka i-South Africa phambili okwazi ukuthi mangabe khona inkinga uyaresponda hayi ukuthi ahlale nje asibuke nje ngeko-TV ngathi siyahlanya yabo abantu abaye ukuthanda inhlangano zabo okudlula eSouth Africa leso sikhathi nje isona lesi sibulala lelizwe ngoba kuthatha abantu nje ngoba kuthiwa sinamaphoyisa nobani abathatha intshontsho abantu asenza umasipala ingoba wathatha lo muntu inhlangano wafaka kuleyo position akanayo ipassion lento ayenzayo yabo khona abantu abayithandayo eSouth Africa ngempela bayoyiprotect kodwa sikephi namhlanje abasebenzi yabo uhamba umuntu ahamba yofunda afuna umsebenzi angawutholi ngoba akabaza abantu abathize endaweni ezithize yabo so I think now ama-South Africans awayithatha serious inina eninamandla okudlula uhulumeni namanje ngisasho awukho uhulumeni onamandla if abantu bengekho abantu bona banika uhulumeni ipower manje ngasayifuni futhi lo uhulumeni trust me kwanamhlanje lo uhulumeni ungahamba do you think mhlawumbe ukulekha kwe-patriotism kuma-leaders esinawo okwenza ukuthi iy'dingongqangi noma iy'khalo zabantu bangazinaki ngalolu hlobo ushusho ba ama-leaders abanandawo labo I think once umuntu wangena kwi-power nje wathola ama-blue lights wathola iy'mali into yokuqala nje ecabangayo abantu bakhe ukuyilungisela impilo yakhe bla 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 kuvele kudabukise futhi mase bephumile kwi-power ngoba ubona kahle ukuthi ayisizanga lutho le nto ayenza angazi noma sebebona ukuthi ngeke baphinde baphume yini angazi but nje there's something wrong with the caliber of leaders that we have in this country very few aba-leaders ababeka abantu phambili umuntu owazi ukuthi ngize la ngizosebenzela abantu and ngizolungisa lokho kufanele kulungiswe i-most yabo isuke nje isilinde ukuthi ungangena nje nami ziyakhala i-bank account yami sizoba right it's sad kodwa nani-ke niyabavotela so okay masibuka prior to ukuza la kudutshulwe u-DJ Warras for which it would be one thing which was supposed to instigate ama-South Africans kwathinte ngaphakathi ukuthi uma kuqhamuka into let us go there in numbers but bancane abantu abapitchile does it say they are not angry enough? I don't know because this is the smallest numbers that we've had abantu but I don't wanna angithanda kakhulu ukufocus abantu abangafikanga ngithanda ukufocus abantu abafikile because I do feel like abantu abafikile are more significant than those that are not there because those are the ones that are willing to act those are the ones that are going to bring about change umuntu ongafikanga we never know mhlawumbe abanye banama reasons are valid because bayafika kwamanye amamatch abanye mhlawumbe basebhish bayiphuzela you never know unfortunately kodwa as a country sinayo inkinga yama priorities in general ngingasasho ukufika namhlanje abantu bayafika bandla kumamatch I don't want to lie kodwa khona nje ababona kahle ukuthi bona bahlangene nalutho whether siyangena siyaphuma si up or down nje they are not bothered so nathi ke we'll continue the fight because at the end of the day nabo ngiyazi into esengiyibonile most yabo bajoyina umuntu esexoshwe angazi nginenqaba ke abantu ukuthi bengayiboni ukubaleka lento enzayo ngize ngixoshiswe umuntu waseMalawi eZimbabwe emsebenzini athi omunye angitholi ilokhuza isikole sengane sengiyakubona ukubala abantu abase South Africa banjalo bafuna into izi affect bona qala directly before umuntu azabona isidingo sokusa act lapho ke funny enough I think I'm one of the least affected people ngalento ama illegal immigrants angithengi kubona angibaqashi angihambi indawo lezo angihlangene nje kodwa at the end of the day umuntu ucabangela ukuthi wena kubenefita kangakanani ukulimaza kangakanani
ucabangela ngisho nengane yakho lezele ukuthi mangiyiyeka lento namhlanje kusasa izoba injani mangiyiyeka namhlanje mhlambe ngigcina one day mhlambe sengikudinga ukuthi ngiyothenga esitolo ngingasitholi isitolo khona sekukhona itolo zabantu bokufika kuphela ngizowenza njani what if one day ngiyadinga nami ukuthi ngiyongena kuleso sibhedlela esipublic noma ngine medical aid ngizowenza njani mangifica kugcwele because sina sicabanga ifuture abantu base South Africa bacabanga ukuthi mhla 25 fanele ngebish mhla 31 fanele ngeNew Year mhla asicabangi nje ngaphezulu kwalokho and shame indlela esenziwe ngayo nathi kwathiwa nje phela nibuka ama soap nibuka ama reality show nihambe noyidansela niphuza utshwala uhulumeni wethu ke lapho usuku happy Really appreciate your time. Thank you Thank you. Durban Network.